Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sininna anu mapuji apun dengan nama Allah Ta'ala. Huwa maraja pamasina nani yak kamasina lori idik maneng uang iyai maparintangangi patatongi agama saleng uang iyai maparulangangi sinin natau pantitai sirik uamang napanasa neki napakasingi agama saleng. Alhamdulillah syukur ki mapuji tandigangka lori sisi araji aku wasangan nafung Allah Ta'ala. Nasabat tentu ilalan ni yusubuiwi takoy waring yawatangang iwaring ya disi ngawatu na kasempatan atau pada salama mapulupulatun nasaba asia maasisum pungata ipasia mainasaba anu macawi mi mesahah ipasisum punginasaba anu mabelah maka mesti malak bangi pani nasaba sidimi matuha pakkaswiya kamina batua nama raja di sisi Allah Ta'ala. Maka mamagi-magi na sa basya da pungata asya maasisum pungata ilalana yusubu baraka iwi naman cajiwi patampak baraka na pamasi na diga ga iwala kang iidi ritujun na atamatapot na fungan la ta'ala nasaba ijamay dua telu pakaswiyat tanda kecintaan kita kepada Allah nasaba yasenge atas sompi fungan la ta'ala kitujun ni yasenge pakaswiyang amantu billah wa amantu bi rasul keyakinan lori fongan la ta'ala nasaba tanda sompana ati lori puanna wa amantu bi rasul keyakinan lori nabi tak nasaba tanda akka cumalam puna madeceng gangkan na pawala sangadin na pawala suruga pamasina fongan la ta'ala. Salawat na niya papasalama masa ifongolo lori alimalabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallo kangi asalamakang akatuwa wan walinota akatuwa wan wa akhirata. Na iya surugai lolongi pamasina upa pahanap punay tau masalawai tau mapasalamai masa lori alimalabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofadang kamana muah atau pada makali jari salang kabitarai dari yatu puri awal gading itu daki yasik napi pengulawang maka dari gagayak katai di gagayak dan muat di gagayak si mata-matai sangadin nari orang nunno fungan latan leki tujuh ni rupa kasu yang ijamah yang kedua syafaat na nabi tak nanti di yaumil kiamah apa salah sik ditandra maka dairo Nabi tak sangat rindu kepada umatnya. Salah satu tanda bahwa Nabi itu sangat cinta kepada umatnya ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan. Maka manusia pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah yarawatuwi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ede gaga sawa-sawa na patopo pungan la ta'ala pamulang sangadina Nabi tak. Okpayolo na fangulo tak jibarilu macan raka rupanna nabi tak macan la fakita matanna edega gawareka dan aletoki wareka dan nabi tak riuruna fangulo tak jibril sangadinna aina ummati ya jibril kegamana ngilo umatku jibril ero watue ya kumudani tu sedia aga musti to ripojinna tujulo pamulan nasappa
Yang kagaga danimi dia gaga pertama yang dicari itu adalah orang yang ia sayangi, orang yang ia cintai, orang yang ia rindukan. Tafiro nabi tariwatunne fato ko fole ko matingan na siya manyawana na tubon na yulona fangulut tak Jibril. Bahkan makade sejarah na andri guru tak macalla pakita matan na nabita macan raka rupatna di gagawarikada pamulan na fuada ketika dibangkitkan oleh Allah sangadinna aina ummati ya Jibril kegamana ngilo umatku Jibril. Berarti umat yang dirindukan Nabi, umat yang dicintai Nabi adalah ini. Afa bene na maka ritujun na fa di mondingan na maka dami manabita elote gene ko Abdul Muttalib lokege ambo ko Sayyidina Abdullah denang kawite mapamula ka jaji la tumati ko deneng kawite maragaraga tu parapa na irambo ko lokege indo ko Siti Aminah halen na jaji yang amita tajak kulino fole ko farimanana Lotei kay baini ku Siti Khalijatul Kubarah. Dia yang menemani saya baik di kala saya senang dan duka. Lotei kay anakku Siti Fatimatus Sahrah. Apo ku Hasan Hussein cule-cule tepajinna. Buah hati belahan jiwaku. Tena karena Nabi tak laukegi para sahabat yang dekat dengan saya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi yang pertama dirindukan Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah. Pertama yang dicari Rasulullah ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kemudian nantinya. Maka dende guru tadi gaga tuna buara Nabi tak sangadinna aina ummati ya Jibril lo tiga mana yang umatku Jibril. Agana sofangulu tak Jibril ya Muhammad. Engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah napai matanna nyawana Nabi tak. Napi manyama papindat di Nabi tak napi paja masara atin Nabi tak magai. Nasabak nak kita uri Nabi tak aja akamah di antara umatnya di antara kita. Iloyolo kita menaraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu salah satu sekian banyaknya tanda cintanya Nabi ditujun umat atau motomalapi yang hadir. Maka salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah perbanyak salawat laudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumatamalat yang ki hadir. Fa itu ya salawat. Ya komelo itang secara hakika may garupan na may gatupulina. Termasuk ada satu amalan makan jalak da itu tabati ya kotomelo ki juga. Maka de guru tak nasabak salawat na manca itu pakai salamat. Nasabak salawat mancaji pakai salamat mujuk ke muriwa nadina kanu pabala tega yerah perbanyak amalkan salawat Ibrahim yaitu salawat Ibrahim ukumetui tatampu ilalan na sumpayangi makanya ya kotopura tu mak bire seleng agi baca ko sabalungi mak bire seleng ku tahaya pacapurangi kama sallaita Lattu fil alamin innaka hamidum majid. Kade guru tayena tu salawat yang paling sempurna diajarkan para ulama. Yena tu salawat kami nasuku yena angka tu pakai ya salawat Ibrahimiyah barakat juga nariwana pas salamat nadina kanebala. Biasa maka de guru tak yemi tu napake guru tak pahik menad juga nadina kanebala. Tapi baja na sangadi yena takona kane abala ketantikia katena kecelakaan Iwat di jaji di tu gaga basawa takali nah tasopi oli na tamalara juku na tamaculu darah magai na sabak salawa mancaji mimetui pas salama tomatoma lebih yang ki hadir. Cuma engkau misitongan na sikri yolo na yuro salawa katentunya kayak palak manang. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid kayak pala mana cuma makadami guru tak pahikmai engkau tu sikri yuluna napa tabati itu salawat suku itu pakai ya salamata tiga roh makare guru tak tabacai la ilaha illallah waddahu la syarika lahu ilaha wahidan rabba wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita lattu fil alamin innaka Hamidum Majid. Selama ini ya miya upaki ya namika juga nang kacara ku mabila macawi tatau baca ya namika min rikotu motoro tatau baca baraka salam atau malapi yang kihat. Apa angka na angka kajajian as-sujuma ikabatula yursujuma okko kak masigi na jahma makatubah puncak Mario angka masigi pribadi sebelah kanan setelah solorongnya okko karo makatubah setelah itu saya lanjut hikmah maulid ko daerah Salodua mapasitar ruka lalu salo karaja pas melo kak leko tamela masigi dari arah kiri ke kanan angka mana hapa motor liwat lasina dari arah rapalo ente ke kota si gande baini na nalapui kana lapu na motoroko sige gayero kana lapu si bawa bang mondi masulangi calaga na motoro yul samanang kamaka ka poli ku motoro natara ka kuwirin na wata taneh naitayero panitia ada nalaban istasi lapui motoro bawa kasi lari bawa nga minyak batu nakadausta agat tak malo uparasyo watakaliku tabi uparasyo watakaliku mapamuli capak gam mailuwa latu yawana pala kajiwi di gaga mariga kayi cuma yimiru jantangang upakiwi deko 5 atau talitas sekadau loti kayi ada kudi di gaga mariga cuma kamiro iro jasa upaki warna bolong angka kromalawa mondina pungguna ada kuaja na ya tiwa ina ro kasi to malapu tiwa yihi Tayero kasi bainera yo to malapui na masurusumi matopon china latu ko pananati haji kasi paja maja nasa di namaranda. Ibawa lor masakiin reka. Fura ka makato bakade aja hamba sta kamu galala tular riu ada kona ya ro masala na masulang itu motor ewe. Nade paja na we nakada agak ko jero na lokpo to we nade ji gaga mariga na masula motor sama na kami matto pa iro watu nan lapo pa te di wasadare liku latu banga ko manuna anu sana o ko sa dena watatan makadaka tabe puang pungaji yana tu kapa motor tajuk tapinranga pa kamu pajarak napinranga motor skopi celak na watu iro napaka matru bawakang hikmah maulid ko salo dua salo karaje lah pure asra riwa kalau boleh Latu kak boleh nak karindo anakku himagi nak kalau yang motor tak warna kurara tak pakai lu mana kau warna celak tak bawa riwa ada kupura kak ala potau napa ni hamasilang ada takat tamalu nasapa watak kali di memetoga nala yero jasa ero pakai nai tek kurunggun na malarak mi matomo malapi yang kihadi mapikri kak makadayina nasabari na to salama nasaba iya da salawat ni barahimi makanya kita pakai dan saya sudah buktikan ia nama kanja mo kaya kinangi tapake jo kay salade na kandak ya bala tujuh kata riwata baka termasuk ko daerah Pinrang akan nasya pernikahanku jalan parih karyango sebelum jembatan lampe iya rapune sara maka da itu acara ustas tate 10 kanibutingi ipakawi boronewe Magi nang katati asira eli matlipong ya ustas kanina sebut tinggi napai kawin ada kuna mapuraku diyo de tuwe apa marak jime matoyo ko boti terus terang katonang kawatu loka bawa kangena sa pernikah aku bagian timur tate 10 janji na iya panang kabutingi tate telu mili tamas serak panrasista si mata aja bene de gaga masigi na mat deka apa iro kanja na tada na janji maka na tate 10 mage nang ka angke butingi tate telu mili tamas serak puresa napaka maceramah ada kuipik cara ye na ini maka na tate 10 kawi butingi mage na tate serak na masija na sanga kau stas jokkan imay ada kuna mo aja puraku dio de to mapamuli rapelo penrang na de negas bawang o tina teleto puraku cemi paki aku mindek ka utui baca yero pak dongeng termasuk itu salawat Ibrahimia wujuka salama kak juga salama kari wa orola sinno to dewi ti mak denrek banda apa natiane aja pa jama telepon koni lapo ma telepon dina gena 5 menit ma telepon sih makanya kade guru tak tapi pasakku amalkan ini ya tu salawat Ibrahimia salawat yang paling sempurna diajarkan para ulama cuma kami tu sikri yolona
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidan rabba wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita tabatil fil alamin innaka hamidum majid. Tapla nih. Depah. Imarat jimi mati ye kotomote pak guru tiat tamah. Apa ia ko masina tua mai le pasadiana kana madeci mogo tiapa aja. Sini na tomoto malap bi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ya isi tongan na toturi libot na yuwan wali no age miji mai lu sappa diga ga sangadin na salamaka. Namo mai ga waramparan na tutubi na di na salama na dia tu ga guna na jitu waramparan. Namo makanya jama-jaman nate jama-jama lino na yanadi na salamat di gagaharapan. Makanya kade guru tak ikotomilo salamat itu namanya persyaratan. Aga pale minimal pegeban ni malak memutu polino pakasingi niyak mo tepak mo. Pegeban ni malak mo pakasingi niyak mo tepak mo. Batongan na tumilo mapasadia. Aga mele pasadia tu rilibot na yawanualino to na nga cina apa ipahagi makadaya tu wanualino nrali pangamema apa iya tu wanualino kamato hanang kawatu isalay warang-parang isalay jama-jamang isalay wipak di mundingan kada guru te apa sadia ki amala boko te mawari ki tujun na mala pakai ya te malara ki tujun na teppa boju te mati ki tujun na pa isagang apa aja akam baja na sangari na tunangi ki iya sengi sesekali. Paya tu sesekali ya paya tu natuna ya kotofura na mampi kau. Tau diga ke ibadah na mati na tunangi sesekali baja na sangari. Apa ya na mati tau pertama cemai purai cemai pakem purai pakem ibadah ka iwalu ya sumpah jangi lepas. Ipatiti ni watakali tak munriawe lima atau munriasi lima biyo yang lepas sapa sio kaci ibalala na ilara ipa ima pawalungi mage na ibalala talara pawalungi na ilepas sapa sio kaci kade guru tak serikuwa mangimalumo yak dampangi ya tutu matiwe siyama juku tanay nagagi puwada sangadina na tunangi kisa sekali kade guru tamiga malak mut bawar riwa cek dia malak mo bawar riwa dia gagi puwada sangadina rabbana puan abasar nawi taning kapali pacal laila laki buru deje na siaga na bawar riwa yano na mati wasami na wang kalingan ni farji na nak malsuli hapatu na paipa magai melo ni makamala melo ni masjidka tapi kade guru taide na tugaga ada curita menibawa muhuada maka tu dan menibawa canunu netiwali wai matanna nawana wai tutuna apa itu mele sapa kolino dua nomor si di asalamaka yang kedua pamase tiga ya sepamase iye mitu putame ate suruga nasaba pamasina mi hungan la ta'ala. Makanya pesan na guru ta'al magfurullah ki Haji Abdurrahman Ambo Dale iya ko makasiwiyak kombo aja mureke ngisya ka ikan napas kasiwiyam mo nasaba atinulu kamu jama sumpaya mo apa wala suruga milu mo sapa aja to mo kasiwiyang nasaba mureke ngisya gan napas sidekana ritujun na warang paramu apa milu ko wala kasuruga ajak to mo kaswiya nasaba milo ko mamela manini puli ko pacalana kung Allah Ta'ala apa suruga naraka no na pancaji ko angi aga pala akaswiyangi nasaba riuran no ijame kewajibange maka musti tunangi itu sifat keikhlasannya sompe kung Allah Ta'ala kitujuni ya sengi pakaswiya apa aja akama na to makaswiya ternyata iro pala pakaswiya ide aja penalato apa kare nabi tamega matu toryo sumundin na kung Allah Ta'ala sapay apalang ibadah na sapa pala pagkasuyan deje pala gagana tumagay aja akamma nan ribalawo siriyati nalipa icicak pujiale na bolwang ilima atak borokan na to saja ritang ngalala na sapuripala na pucapa makanya yung romelo sapa pamasina mifuwangi na luro no to tama suruga yang kedua assalamakang yasengi assalamakang tumilo salama liliwali siliwangan
Ya senge salama lelewali salama tomati tak nasabak pak doang ngari tujun na pak dimuntingan na. Ya senge salama siliwangas salama wanu walino salama wanu akhirat. Makanya inti segala ibadah doa ya kotomin lodong agai baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya natutu itu sini na pak dongange. Assalamaka de cinna lino, assalamaka de cinna akhirat na tomabila rifacalana fungala ta'ala. Sini na tomatomalapi yang ki hadir. Termasuk amalan na pauruangi gurutta ya kotomelo salama pole ko bombanna wan walino iwaringi alumur itu junda amat ingat tak maka de gurutta perbanyak lakukan ibadah sholat sunnah mutlak. Biasa tajamah ya sumpah sunnah mutlak kapan kira-kira terakhir tajamah sumpah sunnah mutlak? Kecuali ya loki Mekah Oko yolo na hijr Ismail mundin na makam Ibrahim ka musti jama dorakan. Apa kadai guru taye kumujame doraka yolo na hijr Ismail mundin na makam Ibrahim terkabut katupak dongemu. Komiro waktu jama. Apa iya tu sitongan na sumpah sunnah mutlak. Memang jarang pembahasannya. Tapi maka dai guru rahasia rimun jamana sumpah sunnah mutlak. Tapi kadai guru tak namo muja mas sumpah sunnah mutlak. Ya kode muja mis sumpah perlu pada salatan. Apa kata tanah kadah amala minasapa tapi nalupe wajib apa kami matu tahu lebih dapat tuji sunat nananya wajib nah makanya sumpah sunat tarawih na siulak bujur ilalana ular ramala tapi dia nak kena jami sumpah wajib makanya sumpah tahajud nak katai makasua sumoto tangga bani mas sumpah tahajud tapi dia nak sumpah subuh. Makanya sumpah duha na soaso ele-kelera tapi dia na sumpah loro. Termasuk kato biasa tanai kakada usta. Irona saya dia na kenapa tu sumpah duha ko ada ku heba ya tahu. Cuma set dina semasalah na usta dia pau jami wajah ada ku ilo mu jambang. Apa maka tu rak dia ku mu jami sunat dia mu jami wajib apa mega mema tu ya tahu maiga. Lebih dapat tujuh sunat na tapi dia na jame wajib na. Termasuk na jame sumpah te duha na tapi dia na sumpah loro. Ada na itu mirunang kekesempatan jame ada ko dia aja na ko atau agama. Magai. Iya tu ya sumpah jange pakasuya wajib pakasuya sunnah itu saling berkaitan dia na wadingi pasarang. Dia na tu nakada guru tak iya ku ijame pakasuya wajib mo jame perintah na tu mungala ta'ala. Ya kumujami pakasuya sunnah mujami parintana nabi tak apa sunnah wajib saling berkaitan parelo nakalira panganna sedia to aju itu to aju angka urat na magarang kapotanay angka batan ng katake ng kadaunah ya kumakanja to na nasabak garang kan na urat na ritanay makibatang makitake masampi daw na musti makbuah buah na agak macani na malunra inaro apalan na ibadata. Jadi ada angkat tau najame sumpah sunnah na nadik najame wajib pada lo na to aju temaki ura. Ya ko angkat to aju temaki ura maki take maki do mak buah aju kaju palasti iya tuh. Mai kay balu ko pasae napake te balo-balo bola. Aya na tuh. Apa ya na urat na masalah mesti macuma na masalah balat batanna take na daw na palagi de mimatuna anak buah. Iya na tu nakada guru. Tak iya tu sunnah. Kami wajib maciking. Na aga milo na pakai macik iya ko degagan nundi makatani. Makanya satu paduan yang tidak bisa dipisahkan antara pakasuya wajib si bapak pakasuya sunnah. Apa itu sumpah jange? Pakat kasa. Alat komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya na angka tomelo komunikasi di fungala ta'ala peri tujuh na sumpah jange. Makanya Nabi ketika di Isra Mi'raj kata terimi pakasuya 50 sumpajang ilalana kita barasan dia. Cuma makadami guru tafandri 50 rakanah angkato makada 50 waktu. Iro 50 rakanah tak bagi dua 10 pitu rakanah tu manca jiwaji ija masuwani 30 rakanah manca jisikri oko isaliwan na tu sumpajang tak. Jadi yo sumpah jawaji mailo ire ke 10 tu pitu rakanah yang manang. Loro parakan nasara patarakan arwani rakan
Magharibi telur rakan 10 sidi, isya patar rakat 10 limah, tambah subuh 2 rakat 10 pitu. Iro telur rakan na mancaji sikri okko isaliwan na sumpajang. Makanya iro di kotofura masumpajang masikri ki napaki milo doang. Makanya ibaca subhanallah 33 dena wat lebih dena wat dikurang. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi 33 tambah 10 itu jumlahnya 50. Jadi yang kata masumpah purana makbire selam masikri min lodwang pada pak ya konajami sumpah na 50 rakan ya manang. Pak kata wita ya na pura makbire selam sama na jeng buka borina na summa si japoli ko masiki dia aja ni lodwang aga. Kadai guru tak termasuk ini amalan yang dianjurkan oleh para ulama. Tapi kata maka dari 50 mi aja itu waktu 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah. Makanya ya kesumpah sunnah mailu jumlah irekeng maka dari guru tak lembaga furullah ki haji fatahu di sukara 45 waktu yang mana sumpah sunnah rawati angka ni muakkad gairul muakkad ba'diyah qabaliyah sumpah sunnah taubah sumpah sunnah tahajud sumpah sunnah duha sumpah sunnah mutlak sumpah sunnah mutlak megatotu jenisnya engka sumpah sunnah mutlak usni fil qabari engka to sumpah sunnah lidofil bala aga ya sumpah sunnah mutlak sumpah sunnah yede gaga batas waktu jumlah rakandah kecuali waktu-waktu dilarang untuk beribadah makanya dia gaga sumpah sunnah ya kotopura mas sumpah yang asra kecuali sumpah tomate Deto gaga sumpah sunnah kotofura mas sumpah subuh kecuali sumpah isra itu pun angka palawangan na waktu makanya kade gurota ya na angka to matinulu jamai sumpah sunnah mutlak angka tu rahasia na putamangi fungalatala ilalena makanya angka sumpah sunnah mutlak yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal 2 rakang maka dari guru tak dalam kitab Nihayatus Sa'in guru tak Imam An-Nawawi Al-Bantani yang angka fa dimundingan almarhumah na jamangi sumpah sunnah mutlak dorakan sumpah sunnah hadiah dia tujukan pahalanya kepada orang yang telah meninggal metana barunna matena na jamangi dorakan antara ba'da maghrib dengan ba'da isya maka talu na pulai ya matiri nomor sidih matapa tanah tampungan na letu aso kiyama iya kapata sebuda raja nah ioreng apalang pada leba apalan na tumati sahie makanya usali sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala tajami dorrakan ada pemupunah pertama tabaca ayat kursi yang kedua alhaqum takasur napa tabaca kul huwal ke-10 sidih iya to ibaca raka pamulang iya to ibaca raka maduana ya na angka to matindro na tiapa di panipiri tujun na tinduna na sebab tau mati tajamangi sumpah jange katu biasa to ya na matindro na manipis sirunto to mati na kadai guru tak milo mimato itu ilo dua to matimu jama ya sumpah jange karena memang itu dia perlukan apa-apalan na mituletto pak kato paham kadah na iya na mati tau dia haji to na letto pak dongemu apa na mati patu ya malak nah Kadai guru tayo sengi patwa malana ya namati tay namo ahli sumpah bere jama ya namati din nawajib mas sumpajang kecuali pak dimundingan nama sumpajangan ni namo ahli pasidekah ya namati din nawajib mas sidekah kecuali pak dimundingan nama sidekah ni makanya pahalanya sampai apa makanya nabi tak macilake to mati ya kuna tuji asokiyama magi na macilaka apa dinagaga pak dimundingan na milodongi apa wani tona itu matiwi taja pak dongang pertama wani pamulan na raja ba yang kedua wani patangana syakban yang ketiga wani lepar pitara tomelo malapa bajanna takak bareki wanina tona tomateta pak mega to tau ya nanaratin yang lepar pitari macang gore mak diparaku mak burasa ini lo dong itu mateda makanya kok isitungan na takalupa yang keempat wani juma maka tukang jak seriwi tanah tampungan na tomatita aso juma bak dasara tapi iya kami namakan jak wani jumat tatik 2 tangga benih sini na tomat bingki hadi yang kedua terakhir para cawi waktu sumpah jas sunnah mutlak lidofil bala dia panang kata jama jadi dia panang kata jama di
sumpah sunnah mutlak patar rakat 2 kali salam upana aso arabat capana ula sapar yewe aswewe 20 apa umpuna sapar tami aso arabat capana sapar. Makanya ulama hikmah menganjurkan jamai sumpah sunnah mutlak patar rakan aso arabana capana ula sapar antara malam Rabu dengan hari Rabu. Ia ko ni arabai antara ba'da maghrib dengan ba'da isyah. Ia ko asoraba o kupura ki masumpajan loro. Cuma demi nawat diberi jamak tahu dalam satu masjid boleh kita kerjakan tapi sendiri-sendiri. Magi nangkah. Ia hitungan na aswewe menurut dalam kita kan sunnajah wa syurur. Maka dari guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Kursi aso arabat capak na ulas saparang 320 seburupan na abala na ponono kungalatan lakolino. Makanya ulama hikmah melarang untuk melakukan. Ajak muapalawa, ajak mapigo na sabab okoy tujun na ambok na abala na ponono kungalatan. Makanya hari-hari ini banyak abala. Termasuk baru-baru ini ku daerah Bulukonyi makan riapia Pak Moromo to makan riapia makukoy. 2 kasih tau mati masih surah koro Bulukonyi. Kamari malam. Makanya tajama ya suwe. Pak ya tomi tu ne jama ya suwe dia na cocok ni jama ya kupura ki basu paja asra si bawa so asu kami sih. Hanya hari Rabu asu araba o kupura ki basu paja loro. Ya na tu nakada jawai Rabu wakaseng ya pudi makadaki capu araba. Ya na ya secapu arabahe. Apa iyo dipahata sini na capu arabahe maka solamanang. Padahal hanya 1 kali 1 tahun. Tenroy aso arabat capak na ulas sapar na tuji yesuwe. Makanya ulama hikmah menganjurkan untuk dilaksanakan serikuan madena kana ki abala. Salama si tomne. Yana tu na mancaji patola abala na dena kana ki abala. Cuma demi nawat dingi pancaji sunnah sumpah sunnah khusus. Natengnya agamata. Tapi tapancaji sumpah sunnah mutlak untuk mendekatkan diri kepada Allah serikuam memilodongi dari nakana ki abala. Eki carane jamah. Aparakanna ekadua ki mak bereselam. Kofura ki masupa jalur matu tajamai tapi kade guru tak tanya tu aja tapi mancaji wi anjuran. Nade nakana ki tu abala. Oleh ku abala risisi na keluarga tak idi watak kali tak risisi na warang perang. Aparakan nak kedua ki mak beres seleng aga niatna usalli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Tajame 2 rakaat. Ada pemukuna. Pertama tabaci inna a'toina kal kausar ke-10 itu. Yang kedua qul huwallahu ahad kalimah al-fala an-nas bi kasisang. Yang matura ka pamulak kedua na kataluna kapana yang maturi baca. Salah saya istighfar ki perbanyak napa ki milodok patula abala barakatna de nakana ki abala ilalana yetong itu motomalak yang ki hadir. Sini na motomalak yang ki hadir. Kira-kira tak paham di? Tak paham di? Pura ki masuk pajalur matu tajamah ya kung kesempatan tapi ulama menganjurkan usalli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala 2 rakaat apa rakana yang mana tapi kedua ki mak beres salat. Agi pakai mapamupu, popure baca Fatihah, tabaci inna a'toina kal kausar ke-10 itu. Qul huwallahu kalimah al-ikhlas al-fala al-annas al-fala annas bi kasisang. Ya maturi baca rakaat pamula kedua kata luka apa selesai beres selangi perbanyak istighfar napaki milodok patola abala. Sini na tomato lebih yang ki hadir. Saya kira ya kapa yo falatu kagi pamagi-magi mancaji we kata jang rodi di manang atau fadang kaki makamala kang nasyirik wamang nadi nakanaki abala nato salama mananungang salama wa nuwalino labbi assalamu kang hijri no syawali no fungalla taala. Akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.